بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. İyi insanlar, sizlerni Adem aleyhisselamdan ibaret bir insandan yaratkan. Şu insandan onun cüptini yaratkan ve bu ikisidan nurgun erlerni ve ayollarni yaratkan Rabbinlardan korkunlar. Sure Nisa 1. ayet. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Nisa suresi 1. ayet. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека. Сотворил из него пару ему, растил на земле много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Сура Ан-Ниса, аят 1. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul, and created from it its mate, and dispersed from both of them many men and women. Surah Al-Nisa. 人々よ、あなた方の主を恐れなさい。彼は一つの魂からあなた方を作り、またその魂から配偶者を作り、両人から無数の男と女を増やし広められた方であられる。あなた方はアラを恐れなさい。 사람들이여 주님을 공경하라. 한눈에서 너희를 창조하사 그로부터 배우자를 두어 그로 하여금 남녀가 풍성히 번성토록 하여노라. 수라 니사 첫째 절.